Dumela Motswana kwa gae. La me ke bidiwa Monei Motladiile. I'm the acting head of personal and private banking mo Stanbic Bank Botswana. Tsatsi la gompieno re tsewa re bolla lenaneo la rona la Legae home loan, which is really maitlamo a rona re le Stanbic to contribute towards society, and re tshwaraganetse maitlamo a la government about increasing access to housing for Batswana. Lenaneo la rona le letella Motswana gore a tse loan ya madi a kanaka up to 650,000 a ka duelang over a period of 10 years. O tla lema gore mo lenaneong gore le ka gore ka bakanye our home loan solution and our personal loan solution gore gone gore re direle Motswana se se ka mo berekelang. We had realized gore mo ke jwa rona gona le mahelo a mangwe a leng gore ga o kgone gore o ithelle, and we said let's make this hybrid to ensure that we cover those instances to improve access to home ownership for Batswana. So lenaneo la rona se se botlhokwa gape ke gore we are going to be giving a client 3 options that they can be choosing from. Ke di-plan tse re setseng re di dirile tse e leng gore Motswana ga thuke go di duelela wa di tsaya hela a ba tsamaya go di aga. These plans are sustainable. Gora gore setse re decide le gore re tsenye di solar mo teng, re tsentse di collection tsa metsi mo teng, so that we do more than just the house itself. This facility, it will be 100%. How we compare our standard home loan solutions in other areas where we have deposit, and importantly, we will support through the journey by a service of a project manager. At every stage, to the right specifications and ensure that you do a center banka, players in the industry, to see how can we improve home ownership for Batswana. And re dumela gore Batswana ha ba ka re thola ba checka ba ta ithela le gore re ta kgona gore re ba thuse ka tsela tse di harologaneng. Ke a leboga Batswana.